Da li ste znali da oko smrti Kike Đukić i dalje postoje detalji koji nikada nisu do kraja razjašnjeni? Jedna od najjezivijih tvrdnji koje kruže godinama jeste da je njeno oproštajno pismo navodno napisano nekoliko sati nakon njene smrti. Ako je to tačno, postavlja se pitanje koga je tada napisao i pod kojim okolnostima. I ono što mnogima ledi krv u žilama, da li to znači da je neko bio tu pored njenog tela? Zvanično objašnjenje nikada nije detaljno izneto u javnosti, što je dodatno podgrejalo sumnje i pitanja. Poznato je i da je Kika bila izložena velikim internet napadima i pritiscima. Međutim, njena majka je kasnije izjavila da Kika nije digla ruku na sebe zbog interneta i da veruje da njena ćerka to nikada ne bi uradila. Još jedan detalj koji se često prepričava jeste da je dan pre smrti, oko 15 časova, Kika navodno viđena sa nekim visokim mladićem, čiji identitet nikada nije potvrđen. Jedan prolaznik je kasnije tvrdio da je čuo rečenicu "mrtvaši". Nikada nije potvrđeno ko je to rekao, kome je bilo upućeno i u kakvom kontekstu. Ovo nisu optužbe. Ovo su pitanja koja i dalje vise u vazduhu. Da li je sve bilo onako kako nam je rečeno? I zašto neki detalji nikada nisu do kraja objašnjeni? Ako misliš da ne znamo celu istinu, napiši "istina" u komentaru. Ako misliš suprotno, napiši "ne" i objasni zašto. Dok dišem, dok kuca srce, neću stati, kunem se.